Ni sini bubagra Maharaj Bikram Kisur Manikya Bahadur ni boni Thuima ni Salno borom Khai te Muito Khai sing tinoro boni simalongo sing bono borom laga phai mani TSF ni ngui oro TSF sini kabang organization te kabang ma individuals borok personally phai ka sing TSF ni ngui sing omono koi nai buskang ni salo bu oro simi ya kereng jaga opalai jakthang borom ro jakthang sini bubagra ro te jeng Muito Khai thai angkha khai ge omo kaisa sini dofani bagai bo daitini sini Maharaj Bikram bo songsan daitini yakalangkha bono jeng belain sini go bahai ke hamale modern architect nei jeng sini bo tongkhang ke sini Tripura alka position no tongkhamoni angkha khai boni bagai boni vision te mission no ang tabong ni sini bubagra Project Bikram Kisur Manikya Bahadur ni thani bang nugo tani hamale boni susuni je imang rok vision rok tongmani I believe that boni through the fulfilling gana hane ang lukute tangni youth generation the youngster onang koine jeng osal dong no borom ro thai te palai thai te Muito Khai thai not only here happen kamang ma kereng jaga mono sing buskan salob ang palaikan bu yang joto lukunon koine omoto tabok bot 23 1922 bo thika bone asai mani ke 47 thika ke taksu jora je Muito Khai to palain tong sing TSF to sing again sing palai gi phaini tong boni bagai angkha ke belai privilege tini oro phai sin bubagra ni boni je borokoma jaga bo sing oro phai bono borom lai maka TSF ne gi bon bai sing belai ne borom rogu te kha khai ge boni imang tomo rok success ngana haro te phung kaham tini belai kha dumani sal
chini bubagra bir Bikram o hano yakalangmani bini 78 years date anniversary miawo angko Facebook ni madhyome tai media koktiprani madhyome ang saka jara phaina muchungnai phai khumbok mano honai to obahaini bising tuino tiniwo oro sokpaika thaisingo phai thangka agini ex MLA chini Dononjoy Tiprasa hingke khoroksa TSF ni GS tai bongni team borongno palfe hambai tabuk an logi tongkho takphano chini TWF ni president borom ganangjak Monihar de Brahma madam hingke chini te khoroksa okra tabuni simingabo dofan babugui samung khaimani onek balukjak chini borom ganangjak Madam Pavitra Bhakti Jomatia hingke ayango tongo taibo Madam Ati Jomatia Madam Budolakshmi Debroma hingke yango tongo ani yakhango bai khoroksa bo tauno tongnai bo ngo media ni madhyome nugui phaion chao te khoroksa yango Madam Sivanjoli Debroma hingke borongno belai befilla hambai marwo nijini asuk mane jora ngoni bisingo KSF ni bisingo obo haike phai bubagrano Muito khaimani bisingte ani logio phai bokha thansa khai sungtini khumma boklome bage belai belai hambai hingke te alada phaijak tongo te khoroksa takhuk bobo media ni madhyome na saimani phaio honai chao bobo agotala amchayo no tongo bono belai paifera hambai obo haike phaimani kaisa no nukjago je oro hamjak mung tongo bubagrani poti judi thaisingo chini Madam sai thangma hai bubagra judi tongkha hingke chino ha rangsak tonghamu rangsak joto jagano rangsak thai tongkhamu kintu chini kopal chaya da hnai chini সময় চায়া বুবাগ্রা চংনো খুব কম বয়স বিনি খুব কম বয়স ন বয়াকার কালাং থাঙ্গা তখন হচ্ছে বচিনি বাগে আসকে ওয়ান সুগুই বচিন বাগে সামখাই কালাংবাই মানি তখন মুকুমু দङ কিন্তু বিনি যে লাস্ট বিনি যে পাইথাক জায়গা আ জায়গা তখন কাহামকাই নাইজায়াকু তবে হামবাই মারু বিজেপি হাপাংনো বরক ফাইমানি বিসিংনি পরে বরক ফাইমানি পরে চিনি তামনাই एयरपोर्ट बुबाग्रानि मुंगै मांखा असिम लांगानि पक्षे सम्भवया आं जत लुकुबाय मिलुइ खाइमानि परे अब सक्सेस संखा अर कुनो आनि साइसुनि या गया आं साइसु हने गसिकांका अब रं नाय अर निनि परिनाय स्टुडेन्ट नि होइते मीडिया होइते निनि पाब्लिक होइते जतनो सोसाइटी खाइ तंनाय रक जतनो मिलुइ याग्रमानि परेसो अब तिनिओ अब हाइके जों सावो दा अब तेबो जों साना नांखो जुदि गभर्नमेन्ट तैसा काहामगाय मकल रखांगाय लामा तो आगे गरै थाइसिङो साइथांजाक जारा आगिओ फाइनाय जतनो सिउ अब लामा आगिओ बसकांगो हाबनापुरो आपेति मामां आनि बाक्स मामां लामा आरो याकुं रुइसि माया पुरा वासना लेत्रा बेद्रा एमन दिनबो अंगो अरो फाइ थाङै फिरक थांगांगा याकुं पुरा बथ्राय इंगै थाङो आमसा खाइचेद्रा खलाइ तंजांमानि तंमानि इगे अरो जे मेन अरो जे लामा फाइना तंमानि अब आगिओ गेट नि होइते नुसि नुहुया ओ लामा इट बजाकले कय हा पुरा वासना अंगं तंमानि किन्तु तिनिओ इट बजाक मानखा इट बजाखा अंगाय बिल्डिं आगिनि कचामरो मेरामत खाइजाका लाइट करै लाइट खा तो आबन बागै गभर्नमेन्ट बेलाय हामबाय किन्तु ते बबनो नाइथगायति साकांगाय जेटा टुरिज्म प्लेस खाइनानि बेराय जानाय जागा खुम बागान आवा हाय खाइगांगाय चिनि तिब्रासारनि बखा ते बोसरांनाय हने आं खासंगो इंगे गभर्नमेन्टनि थानि अबनो अनुरोध तंनाय जे अबनो ते नाइथगाय स्रामै रेदि कारण अब चिनि मुकुमु नट आनि साइसुनि सम्पत्ति नट बुबाग्रानि साइसुनि सम्पत्ति न उंगो तामनाय केबनि खरकसानि अब पुरा अल तिब्रा हाव तंनाय बुकुं कलक बुकुं बारा तिब्रासा वानसा तकसा जतनि न अब काइसा सिनिमुं तो अबनो जुदि नाइथगाय तिसाका हंके बेले बेले जानाय हने आं खाजों तिनिनि साल सिनि बागै बेलाय खानो खा खामानि ते खायक मानि साल सिनि त्रिपुरा हास्तेनि बुबाग्रानि बिसिंगो जतनि साय सामुं तांगै कलांनाय सिनि त्रिपुरा हानो आधुनिक रूपकार हंजागो जिनि महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्य बाहादुरनि 78 बार्थ डेथ एनिभार्सारि आबनो रुगै जों तिनि बिनि सिमालंग फायै बनो मुइतु ख्लायै जों खायगै खाखामबै खुमबक नानै फायलाय जाओ आबनि बागै जों त्रिपुरा हास्तेनि गोरों मांथं रक बकाइजाखा जिनि बुबाग्रा वीर विक्रम किशोर मानिक्य बाहादुरनि आ जागाव बहायनो जत्तो त्रिपुरा साल लुकु रक मांथंग बनो मुइतु ख्लायलायै
Khum boklai tonglayo जों हुंखाय मेन बिनि सिमालं आगुलि राजाखरनि बरतला महा सिमालं आजागाव जों फायलायो आबनि बागै जे तिनि फाय सकलायनाय तिनि लगेव दङ महाराजा बीर बिक्रम वेलफेयार ससाइटिनि अजमाजोक बुकुक शिबानी देव बर्मा तिनि TWF सेंट्रल एडवाइजरी कमिटिनि चेयारपार्सन तिनि अकरा मैडम पवित्र भक्ति जमातिया और वाइस प्रेसिडेंट दङ तिनि बुकुक बुद्धलक्ष्मी देव बर्मा GS दङ तिनि बुकुक शिबांजलि देव बर्मा तिनि गोसाम वाइस प्रेसिडेंट ताई डिस्ट्रिक्टनि वाइस प्रेसिडेंट बुकुक आति जमातिया ताई तिनि जत्त खाजानि ताकुक ताई बुकुक सं जों तिनि फायलायगाव आं साना मुसमायखौ अबश्य तिनि जत्त तिप्रासा लुकुर और कोनो पलिटिकल या तिप्रासा हनि सिनिजाक मानि तिनि 184 जना राजानि बसं बायसे जों सिनिजागु तिनि सालनो मुइतो खलायलायै जत्त तिप्रासा लुकुर ओ बुबाग्रानि सिमालंगो फायनानै नांगौ तिनि हामजाक मानि मारिनो फुनुंना नांगौ खायक मानि ताई खामानि मारिनो फुनुंना नांगौ जों बखाव जिमे हामजागु बखाव जिमे पुइतो खलायो हनै नगा जुगै तंकांकाय आबो हामजाक मानि फल कलाया हामजाक मानि मारि फुनुक मानि कलाया आबनि बागै आसाइमान दिनो सिमि जों दुमदाम पालायलायो थैमानि दिनो खाय जों खामिया खायगया हंका आबो जाया आबनि बागै ना आं जत्त तिप्रासा लुकुरकनो अबनो कयमुं तंनाय जिनि बुबाग्रा संनो जों पगै थानानै कगया बरकनि सिनिमुं बायसे जों तिनि तिप्रा हास्तेव सिनि जागै दङ तिप्रासा हनै तिप्राजोक हनै आबनि बागै आं त्रिपुरा सरकार नब कयनानि मुसुंगो ओ जे सिमालं जों नुखा तिनि दिल्ली रगो राजघाट हनै एमन नायथतक टुरिस्ट प्लेस खायतनि अरब त्रिपुरा हास्तेनि जराते खिचिनि राजा रकनि हासि महंकाय ओ सिमालं न फातारनि बर रक फायै फातारनि हास्ते टुरिस्ट रक फायै और नायनानि मतो नायथतक खायनानि आबो तिनि हास्तेनि जेसा हापांपान उंथुन ब्रकनि बेलायखायनो कर्तव्य दङ दायित्व दङ आं किसा हामबायबो मारियो ब्रकनि जायतुं मुं मायनो और आगिवो हा केपेक खैजों मा काफिक मानि ताबक और इदक गजाक नखा हायपानो उसुक बायाखौ और नताय नायथकै साजकनानि बागै हास्ते हापाङो जारा दायित्व नायतंनाय तिनि मन्त्रि रक बरकना आं कयना मुसुंगो बरकनि दायित्व ताइसा काहामखाय खायनानि बागै ताय तिनि असिमालंनो मकल बाय नासिगै जों खायगै खामबै अबनो कायसा हिस्ट्री खाय नारिकनानि बागै आं हास्ते हापांनो बकयनाय ताय तिप्रासा जत्त लुकुरकनो बकयना मुसुंगो जों 17 मे ताय आबनो जों पगनानि कगया कारण बुबाग्रा ताबुक सुक जरा कथां तंखांखाय तिनि त्रिपुरा हास्ते अबाहाय इंग्ला खामो तिनि बेलायखायनो कपाल काहाम कपाल रांसाक ओंखामो आबनि बागै अ सालनो जत्तनिसाय जों मुइतो खायनानै नांगौ जत्तनिसाय खामनानै नांगौ आबनि बागै आं बेलायखाय हामबाय मारियो महाराजा बीर बिक्रम वेलफेयार ससाइटि बुइ पगै थांपानो बो पगया बस बुरुम न रां पैसा करि फानो जिकोन साकाय पानो बो पान्दा खाय दंगो अ सिमालंगो फायनानि सुजुग जरा जोंनो बरि याफारि दंमानि बागै जिनि बुकुक शिबानि न आं बेलायखाय हामबाय मारियो अबाहायखायनो जों 17 मे न पगयावै जत्त तिप्रासा लुकुरक जों अ सालनो रिंजागयावैनो फायनानि जत्त पाल कुरुम कुथुम खाय आबनि बागै जत्त नंकयो हामबाय।